Biyag ti tao. Biyag ti tao. Ket ita, si papanakkel kami amang isagot kada kayo, iti sabali manan apakasaritaan, ngayong kampi na uluan. Ti sakripisyo ni nanang, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Nasaya at tadakan, Maximo. Awan bagas tayo. Kasangsangpit pa lang ti tao. Problema da ako sa hindi paspasapat mo. Ha? Napanuga ka nagkapoy ti trabaho, Linda. Kun may sa, kabailam mo tagdiskitar iti bagas ha. Apay, inutil kaya. Tapno saan ka makadiskitar? Maximo. Tumulong ka mo da. Di mo iya sa aming kanya. Makitinulong ka, tagasawa ta. Dakkelan dyan akta. Sumapol ka mo nga miniti panggadama. Tani, marigrigatan ako nga trabaho. Ado yan, ti bagas, anak kaw. Kanadain nayon ko dita a sardinas, ken itlog asidain yaw. Basit lang ang tatang. Tagumatang aktumat lang numangtin ni Maximo iti kwartana. Tani, ang mga naawan ilako yun dito istoryon. Ada, agpurtisak tumanen numaibaw sa anak kaw. Pasensya kayong tatang. Imbes sa siyak nga anak yu timang tulong kada kayo. Saan ta siyak matitultulungan nyo? Ay na, di mo panunutin day ta, Linda. Ta sana may sa ti aldaw. Angam, di kay madanagan tatang. Tano bumaknangak to, di kay to pulos baybayan. Mala, yawid mo nga ruden day ta. Tapno makaluto kan. Tama nga noong tanak ka man ang di asawa. Ayan ni Ron, Linda. Nakaturugan. Ringam, malaldawan na maturong. Apay aya, anya ti paaramid mo ta syaklaangan ti mga ramid. Bauneg ka mapanumutang iti anak. Iya store ni lolo na. Uno, dawatan na kayo din. Total, lolo na Adon ti utang tayo kan ni tatang lakay. Anya kumayda? Apay, pabayatan na pala dagiti utang tayo ti store na. Kat anak na kamay. Mabangkrap mo ti store na ano di tayo bayadan. Patulamin. Ala, ringam ni Ron. Tamapan mangalay ti arak. Kurang tininom ko. Isungawan mabatbati asweldum. Tayo dadiretsum iti arak. Agtal na ka, Linda. Tama nga matapis ka. Yala na kayo din, iti arak. Papanam, Linda. Nagsapa ka na rumar. Inak agaplay kas babaunan iti balay ti sigud a maestrak iti high school. Agkasapulan da kano iti babaunan, lakay. Manumot la sweldo mi jay ngay. Agabrod ka lang ngay. Ha? Awan busbusan tayo a kwarta. Ado ti ma-applyan dita, fly now, pay later. Nadya ti applyan. Tapno, basit ti gastosan. Ha? Dakdakal ti sweldo niya, bro. So, ruman ti agarapaap si Kalinda. Iso nga awan aasinsuam. Tawan pa arapaap mo, iti biyagmay. Ado dagiti arapaap ko, Maximo. Iso na lang ang takas na jak kabaalan ti mayadayo kada kayo iti anak ta. Dakkalan ni Ron. Mabalin na panawan da yayawin. Adak mo ang mga sikasukin ko na. Kat kasanungay no agtrabaho ka. Asino nga iti kadwana dito'y balay. Sana problema tayo ta. Adda ni tatang mo. Adda dagiti kakabsat ko. Ado ti mabalin ko pangibatyan kan ko na. Ala, asikaswam ti panag-abroad mo, Linda.Ag-apply ka. Parang mapagasatan ka. Tapno pumintas mamit ti biyag tayo. Tapno makatulong ka mo't kanyak. Kahit pangalaam nga ron nga iti gastosam nga aga-abroad, anak kaw. Tay fly now pay later ti aplayak tatang.
Katuray man kasta ti aplayam, adalat ta gastusam, Linda. Umutang akton tatang. Kahit di asawam, apay awan maitid na ya. Awan mabatbata kwartana. Tapagin inom na iti arak. Ay, unay matinday di nga asawam. Kunamlan asino akasingputan ni diagar-aram ken ka. Ngamitamatan, rimwaray ti punaw nga ugali na. Diyak kayat pumanaw ka, nanang. Eron. Agtal na ka man, Eron. Di mo kayat tamadaan kanto iti kwarta. Pauitan na kanto ni nanang mo iti kwartam. Gumatang kanto iti cellphone kan bisiklitam. Mabayag mo't iti papanan na. Mabit lang! Nanang. Maximo, kasladyak ka ba kaya napanawan tanang ta? Ay, agtal na ka. Naipagnam lang nga ro din na kiti papilis mo. Kastala iti damaw. Ngam mayroam kanto mo lang. Maximo. Uston man, Linda. Kasano adi agsangit anak mo? Kitsi ka mo ti makadadong agsangsangit. Imbis pati karam ti pakinakam na. Diyak lang amin malapdan taglalingit. Nasakit ti barukong ko abang ibati tanak ta. Imbagtada kayong tatang. Mabutbutengak dito'y balay. Anya ko matipagbut nga maya, Aaron. Awan ti alalya. Di kag takro-takro. Tapno, di da ibaga, bakla ka. Mabisina kun, tatang. Anya? Ay, apay, di ka nagluto iti kanam. Awan mo't mailuto. Ala, ang kagluto iti tanam. Gatas ka pa lang. Awan gatas, tatang. Anya? Sige. Uray kapilatan. Agkapi ka. No, up, tibisan mo. Ay, agyamanak. Makaina na akon. Nalpas kami na ng rabi ikadagiti amok. Kan nakainawak magten. Nakadalusa kon diti kusina. Iso asumra ka kon iti silid ko. Sa paag ti maturog. Tamasapak man nga agriing inton bigat. Kailiw kong dagiti agamak. Kumusta na nga tamagtan? Leta! Leta! Ha? Ay ayaban nak ti amok. Apay nga ta? Yes, ma'am! Yoko, open the gate. My visitors are coming. Ha? Rabrabi at da bisita na. Make it fast. They are waiting. Yes, ma'am. I will go now. Ay, naimbaglakit din. Tapada ka saan analaing aging list ti amok. Agkinkin na awatan kami latan. Tagpada kami mo't at trying hard nga aging list. Ay, kunakla no makaina na akon. Ngam saan pa'y magkayam. Ilutuan kan ida sa rakiti ka ng dagiti amok. Kan dagiti bisita na. Makaturturo ka talaga na. Ngam ano sakon. Tanutob nga rin ti amok. Amangan no papanawan nak. Hello, Linda. Nasaya tayo mawag ka. Tanay, awanan kami. Nagsweldo ka mo't siguron. Bayadak pa iti utang ko iti agency, lakay. Kaano nga rin nagipawait ka nga eh? Upat wanuli maabulan pa'y siguro, lakay. Nagbayag mo tayo. Aganos tayo pa'y lang, Maximo. Anya nga rin nga eh. Uwin umuta nga dito eh. Talagang awan gastusin may. Ay, ityampay lang amin ti arak, alakay. Tapno dagastusin nyo kani Aaron. Woy, insardeng kaun. Duwang aldawan ang jak nagshot. Basit na talaga ti sweldo. Iso nga kurang. Iso nga umuta nga, woy. Bayadam taon, nagsildo ka. Sige, Maximo. Basta di mo baybayan ta anak ta, I-guide mo iti panagadal na. Woy, hindi ka madanagan. Nalaing niya anak ta. Uray saan nga i-guide da jay. Ta nasariray. Malakanyak analaing. Oh, at ito kwartam, Aaron.
Ha? Nagsweldo kayon, tatang? Saan pa Inutang ko dahi ta. Bayadan to ni nanang mo. Ay? Sana nga gawin din ton rabi Tabda pa panak. Inkanto pa lang makiturog iji balay tantem. Diyak kayat ijay, tatang. Jay ayan niluluti kayat ko. Ay, saan? Ang mga brinwasin na ka na dya, lulong. Pilay, bagbaganan tumanangking ka. Basta iji balay ti kabsat ko ti papanam. Mayunak na kwartam. Adtoy, gatangam amin na kayat mo, Aaron. Nasaya atay mawag ka, Linda. Adanas ka na maamuam. Ha? Anya day tatatang? Sakbay na. Ipaw-pawit mo ka di amin na sweldaw mo ti asawam. Wen tatang. Dadabay-bayatan na nga utang mi. Nakasaritak di anak mo. Namuha ka masansan ti saan na panagawid ti asawam iti balayaw. Anya? Iso akanayon na nga ibaon ni Eraw ni balay ti kabsat na. Di na kanukayat nga umay dito'y balay. Anya? Iso akita basay ti paw-pawit mo akwarta anak ko. Ta mga masaysayang laeng. Ang mga pagbisbisyo laeng ni Maximo. Pudno ka di day taanay danon kanyak, Maximo? Wen, trabaho ti makagapaw. No apay adyak kagawawit ti balay no tagtuma. No kastamot lagayam adi mo maasikaso ti anak ta. Ipabantay mo kan itatang. Ada ti kapsat ko pangibat-batyak kan ko na. Di ka kadimadanagan. Maximo? Apay, asino ti agipulpulong king kaya? Itatang mo. Kwa. Ang muklatan na ni tatang mo. Tasigo na pulungiro dahil dyan nga, ma'am. Ilaklakay ng tikin na pulungiro na. Ala, basta di mo baybayan ta anak ta. Day tati ipakpakaasik kan ka. Kasaritak ko ma. Kwa. Sa anak ba yan nakasangpit dyan balay? Magamdaman taon. Ha? Ayan mo nga min. Ay, kwa. Nag-uber tayo, ma. Anya? Mabalin ka di asaan at tila pulpulong yung kinilinda, tatang. Apay, no saan agapo kanyak, nakabrod aya di anak mo. Ha? Limaklakayan kayo, pulungiraw. Apay, amuyo tirason, no apay ajak agaw awit di balay no daduma. Naibagak laeng may kinilinda ti kasjay. Tanya, anya ti plano yaw? Tapno padaksendak? Kitda kayo ti pangipawitan na iti sweldo na? Kasta ka day? Ha? Nay, saan akasta, Maximo? Nagdakis mo ti pangipagpagarupam kanya ko, baro. Amuklatan ti plano yung tatang. Kayat da kapadaksing. Tapno saan na ko napawitan di asawak. Kitda kayon ti agawat iti dolyar. Ha? Ay sos, nagbidot ka iti kasta nga atap mo, Maximo. Saan na pudno day ta? Hello? Hello, Maximo. Nabartak ka manan. Ay, gagangay iti lalaki akas kanya ka. Agsyat no maminsan. Anya maminsan. Masansan tupay ka nun. Saan mo ta? Si Kamot. Agad kumusta ti anak ta? Kumusta ti panagadal na? Nasayat siguro Diyak mo bambantayan ni Jeskulanda. Agad i-monitor mo Ay nadan na akong di anak mo. Saanin nga ubing abasay. Agpawid kanto kayo day, di pag-tuition na. Anay, bayad man eh. Sige. Ano sakdag trabaho dito abroad? Tapno makaadal ta anak ta. Wen, uray, maudi pa ito yung balay. Basta makaadal, ti anak ta. Wen, ano sakpa iti mano atawan? Basta makaturpos ni Aaron. Una, kung dawayam kayo dito, trabaho dito. Kapigpigisan ba eh. Uray, agawid kan daw, no, nakapsot ka. Abang kabalampay, dita ka pa lang, Linda. Wen! Aaron, rumarak. Hoy, Aaron, mangmangagnak. Wun, mapan kayo kadilatan. Maautak no talyawan kayo. Anya kayo matan. Ang mga nudyak agawid no rabi, isiram to amin at tawakin rin daw. Mga numalipatan man ay. Saan?
Ala, maban kayo kit din. Disturbo kayo mat nga. Sige nga Rod. Hello, Aaron. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat-mat nanang. Ngam apaya nga mawag kayo. Siyempre, kaya't kala ako mustaan, anak ko. Busy ak ngamin nanang. Mabalin ka di. Baliwan yun to ti umawag. Anyat ko may anak ko. Busy ak nga makiayayam nanang. Ay ayam iti? Madama ka diti pa nagbasketball yo, anak? Sana basketball nanang. Busy ak iti online game. Anya? Kita amangan numaadik ka mo titi kakasta, anak ko. Saan? Sige nanang, bye. Sige, bye, anak ko. I miss you, anak. Ay, inidap na. No awagak ti asawak, busy. No awagak mo ti anak ko, busy. Ay, agpadadan ama kumikom. Agam sana bale, tinapatag, maitad ko dagiti kasapulan da. Lita! Wala niyo! Lita! Ti amok, anyaman nga tati paaramid nan. Panaturugan, ngam ayaban nakpailaan. Yokok pod. Many visitors welcome here by pie. Ha? Agbisita manen nga oray dis oras ang tirabi. Basta, Lita. Yokok pod, I said. Yes, ma'am. Yes. Tatang, kasapulak ti kwarta. Pangusaram man ni ti kwartaya. Dawat kala dawat. Awan kwarta kon. Dangarod nga tang kiskwilaan. Awan kwarta. Awagam di inam no kayat mo. O sige anak, pawitan kay ti kwartam. Basta agadal ka na bagwan. Nanang, promise. Masapol ngamin gumatang ti barbaro nga laptop ko. Tatno daw sarak yu school. Sige nga ron anak ko. Ay na, third year college kan. Makatawin laengan. Agturpos ka ni ti kolehiyo. Ha? Promise anak ko. Ikarigatag to tagawin, naggraduar ka. Kuha nanang. Mabayag pa'y data. Basta pawitan dakon. Asap. O sige, anak ko. Why your eyes are black, Lita? Anyaman nga tati bagbagati amo kon. Dinto mat agsusurot ti Ingles na apadak. Lita, I'm talking to you. Why your eyes are black? Amo kun ti kayat nasawen. Nadlaw na tinangisit nga aglawlaw iti mata. I did not sleep well, ma'am. But why? Nagloko na ito yan nga amok. Damagan na pailaang matkatisumat ti makagapo. Because you always begging me to work, ma'am. Even though it's late in the evening. Don't blame me. Don't blame me. I always give you time to sleep. You wait, I will give you vitamins so that you will become healthy and strong. Because if no Linda, no food to eat. If no Linda, no begging. Wait for me. Madanagan ba't lang arod magsakitak? Tawan ka no tibaunin na. Ay, agpay sumat. Baon. Uray dis oras ang tirabi. Tila ipapaaramid na kanyak. Hangam, ano saklatan. Uray tanasingput mo't basit. Uray baon kanyak. Tadinak mo't unay ungungtan. Nagasgas at akpay kit di angam dagiti daduma. Takab-kabilan dagiti amo da ida. Iso nga anusakon. Ay, manumutan at hawan ang nagnaudak ditoy. Anusaklatan para itinapinta sa masakbayan ti anak ko. Anusak amin ariga. Ni Maximo ti umawag. Ay,
Kwartaman siguro ti ibagaday to yan. Hello, Lakay. Hello, Linda. Dasana na saya at damak. Di ka kumamakmaklaat iti baga. Bakit? Ha? Anya day ta, Maximo? Ni Tatang. Naatake. Natayan. Anya? Diyos ko. Natayan ni Tatang. Uray di ka nagawin. Tanda kami mo dito yung mga sikaso iti bangkay na. Padasag tagpakaday ti amok, Maximo. Sana ang mga may tabon may mutlakan o atagos. Anya? Apay, saan ka na itaray di ospital? Asino kung matimang itaray ngay. Awan mo't kadwa na iti balay na. Amumi nga raw. Sige, tanay. Agparti kami ba? Mangipawid kanton iti kwarta. Tapno daramatin may agpalamay. Tigastusan ko mga agawe. Ipawid mo langay. Tanay, adaw ti pagkastusan. Sige nga, Rod. Maximo. Pagkawanandak ko matatang. No saan kayo ang makita, iti maudi na gundaway. Ipatpatag kayo unay. Apa una yan, tanatay kang awa na kitidanam, tatang. Linda! Are you done cooking? Not yet, madam. Stop crying. Accept what happened to your father. I want to see my father in the last time, madam. Okay. You go home if you want. But you come back, okay? Yes, madam. I promise. Okay. I will give you money, but you come back, okay? Yes, madam. Yes. Agawid ka. Wait, Maximo. Pinalubusan nakti amo. Kaninig ka nakiti pagpletik nga agawid. Ay sana, Linda. Di ka nagawid. Iponpon me intong bigatan ni Tatang. Di mo matlang maabutan ng tibangkay na. Yuray yung kanya ko na, Maximo. Saan nga rudan? Apay di ka makawawa tayo. Ipawit mo lang ang ti kwarta pag playtime. Tay sope agastusin may. Linda, why you return that money to me? I will not going home already, madam. I will return this money to you. Oh, no. If you will not go home, you keep that money. That is yours, okay? Thank you, madam. Thank you. Come on, you keep that money. And then you cook many food again, okay? My friends are coming again by and by. Yes, madam. Okay. You walk now, Lita. What? Ay, marigat anak manan ng trabaho no madamdaman. Nagadumanan na tattao ti asikaswak. No patinto mat dagiti bisita ni madam kat nalaing dang agibaon. Kaslada mo't sigsiguro na mangibabaon kanyak ditoy. Kat saan mo't nga isuda ti amok. Ang sakon. Basit la pa naghanusen. Nairuamak matkid din. Manon atawon ko dito balay ti amok. Kat naanusak mat. Iso anayunak pa iti panaganus ko. Sana bale, tanasingpot matlat ta ti amok. Nga uray baon abaon. Nga uray dis orasan ti rabi. Sige lang, kakadwa. Agorder kayo pa, iti inuman tayo. Shot kede, kakadwa. Meron! Umay ka man. Ikatam ti sapatos ko. Awan sirbi ma cellphone. Ha! Hoy! Meron!
Abay nga imperak mo ti cellphone mo. Ha? Awan serve data cellphone. Gumata ka kiti baro. Ikandak kiti igatang ko. Anya, gastos mo ti amam. Gat uray matda kayo. Arak lati amuyo. Anya, di naksumba-sumbatan iti kasda. Natangsit kan. Gapota di makal kan. Kunamutlan asino ka namang sungsungbat kanyak. Abay, adan pagkarkarit mo. Ha? Kabala mo napakanan ti bagam. Damat ni nanang. Di nakbaybayan. Hoy! Pamanam nga rin ay! Iron! Bastos na itang anak ka. Kaawawag ko lang ang kwarta man ng tibagbagam, anak ko. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, agpawitak no may alawas. Nagbayagan ngay. Itan ah. Basta urayom, anak ko. Aywan, advance happy graduation, anak. Ha? Anya ti kayat mo regalo, anak ko. Cellphone, nanang. Di baro a model. Oh, sige. Ibagam na niya ang model day tatagatangag. Para kan ka. Regalo iti panaggraduar mon. You will going home now, Linda. No Linda, no cook. No Linda, no food. Madam, We will miss you, Linda. lading itak, madam. Naglapasan ti kontratak. Kat kayat kumatan nga ipamaysa ti atensyon ko iti pamilyak. Itatagturpusan iti kolehiyo ti anak ko. Kailiw kayong tumat, madam. What did you say, Linda? I said, I will miss you too, madam. Saan nga amo dagiti agamak ti panagawid ko na? Sigurado ang masorpresa da. Agtuktok ako na. Ne, awan mo ti mangilo ka ti diri daw. Agtuktok aklata. Ha? Eron, anak ko. Kumusta kan? Ni, nagawit ka matanan, nanang. Enta naglapasan ti kontrata, kanak. Saan ako na nag-renew? Takayat kayo na makaden na iti amam. Ay na, nagdakkel ka, anak ko. Baro ka na talaga. Ay. Oh, apay akaslasan ka naragsa ka nakakita kanya kanak ko. Ayan ka diti amam. Saan ang nagawid, nanang? Kanahan nga awan dito'y balay. Mapan nagbarbartak kan agbababae. Aniya? Ngam apay ang nagawid kayon. Di awanan allowance ko iti binulan. Ha? Ay, sige ta maturugak pay. Napuyatak ang nag-iayam iti cellphone. Maturugak pay, nanang. Apay akas jay ti anak ko. Kaslawan mo ti iliwan na kanyak. Anyan. Kunak dumaragsakan na nakakita kanyak nga inana. Nga mapay kaslawang matpatag ko kankwanan. Pa yan nagawid ka, di mo impakpakan mo. Nagdesisyon ka, siksi ka. Unay matante kasta. Di nakla makawatan matan Maksimo. Kaya't kayo nga ron matasurpresahan iti anak ta. Sorpresa. Agraraman ka ba? Apay baknang taya. Takundi sorpresa ka. Awanin na. Agri ka tayo manay. Tanagawid ka mo tayo. Unay matante kasta pa nagsasaom. Di mo laam mo no kasano ti iliw ko kada kayo iti anak ta. Inibibturak ti banog. Puyat kan iliw ko iti abroad iti mano atawan. Sa itatanagawid akon. Kasla sa anak mo ta na welcome kada kayo. Pati ti anak ta, si Mabalin. Kasla karo balangan ti pangibilbilangan na kanyak. Tawang paiiliwan na kanyak nga inana. Ay, jak
Amukin ka. Kapawilampay mo tagtrabaho. Ngam apay adi ka nagrinyo. Ibagang mantagpay so kanyak Maximo. Isuka di adi mo kayat ti panagawid ko. Tapno nawaya ka lata mga rami di ti kay kayat mo. Nawaya ka lata ng agbababae. Kasta ka di. Ha? Hoy, Linda Awan ibitin siyam. Tapno ibagam ti kasta. Di kan makapaglibak. Tasaan la dyan nagtatinang ibaga kanyak. Pati dagiti karuba. Namuak amin nga raramidam. Oh, pat-pat yung mo dagita tattao. Tila pakibibiyangan dagita tattao. Iswa nagabrodak. Tapno maipaigi ko amin nakasapulan nyo. Tapno maipayan kayo itinanam aya pa nagbiag. Ngaman nga tinaramid mo. Linustay mo nagitimpaw-pawit ko a kwarta. Agtal na ka man, Linda. Abay, iboy-boy mo dagiti impaw-pawit mo a kwarta kanyak. Iboy-boy mo. Sa anak pa yung makagraduate, nanang. Anya. Eron, di nakman matrabakan iti kasta anak ko. Iso nga ro da nag-awid hakta ni namnamak ti pa naggraduar mon. Ay, nabayagan ang nagsardangak. Anya. Diyak may concentrate. May mete ang game city cellphone. Nalakla ka. Nagrigat ti ag eskwela. No kasta. Apay nga'y anak ko. Intad ko amin nga ramatam nga ag-eskwela. Nasa dutak nga rod. Kun, basit mat lang ititad ni tatang nga kwartak. So nga na po kawan ti ganas ko nga ag-eskwela. Bitin ti allowance ko. Anya? Apay nga'y kasta anak ko. Ninamnamak ka makaturpos ka. Unay kamatan. Kun, wan gayam nanang. Aday bagak kada kayo. Kat, di kayo kumagong ungat ha. No, agungat kayo, pumanawak. Anya dayta, anak ko. Masigugan ti GF ko. Kat dandanin naganak. Anya? Adan nobyam, anak ko. Wan nanang, 16 na laang. Anya? Di kayo nagungat, nanang. Ulilan ti GF ko. Iso nga ay bakton dito'y balay. Anak ko. Diyato ti merindia, manang lindia. Ay, saanan, Mirna. Awan matlat ka, anas ko amangan. Ay, unay matanti kasta nga lang amon, manang lindia. Kaslamat nga buak-buak layamon ti entero nga lubong. Ay, panagriknak na ron kat kasla nagtubak ti langit kanyak. Mirna, gapo ka dagiti pagdaldalanak ita. Ay, mawatan ka matkit di aman ang Linda. Ha? Kaya't ka nga kontakan idi abroad ng awan matipang kontakakan ka. Tamabu ay nakmat nga mga ala iti numerom kanila kay mo. Kan sa nakmat ngamin nga Facebook. Apay nga takas to iti mapaspasama kiti pamilyak. Mirna. Nasing putak mo't ti kunak. Sa anak mo't nga gararamid iti dakas. Ngam apay apasig alading iti mapaspasarak. Ay, maawatak ti rin na manang Linda. Amok ti pagdaldala nam tatang. Di ka mapukawan itinam na magayam. Agkararag kalata. Tapatsak nga adalata ni Apo Diyos. Sana ka nga buhay-buhayan. Mabit lang, Mirna. Umawawag ta anak ko. Hello, Aaron. Nanang, ayan nyo. Adak di ti balay ti karo ba, anak ko? Apay ka di. Andak dito ospital. Nanang, intaray ko ti GF ko dito eh. Natayan tinubiyak. Anya? Natayan ti GF ko, nanang. Pinanawan na kami iti anak ko. Ala, anak ko. Di ka nagladingit. Aklunan tayon tinapasamak. Angam, di ka matanakanwan. Adaak dito'y
Da kami iti amam. Saan da kayo abaybayan iti apo kumi? Isunan, apok. Adto yung ti dedem. Agdede kanuan. Nakamangmangit mo dahil ang ubingan. Makarangrang, Linda. Ay, mabisin. Kaririing na ngamin. Ayan ngamin ni Aaron na ya. Itid mo kinkuha na. Sa iso, ti mga wawer. Agputot-putot. Kalpasan na, di na waweran. Adda iti silid na. Di na kaya ti rumwar iti silid na. Kanayon ngagsangit. Di na pa'y kayatan ti mangan. Ay, anyamot ti kastoy ay. Kahit pangalaam nga iti ipagatas mo iti anak na. Masapol nga agtrabaho ni Aaron ah. Tapno da paggatas na puto na. Hoy, Aaron. Bumangon ka dita. Aaron! Awan ganas ko nagbibiyag. Bumangon ka, kunak. Awan aramida mo dito'y balay. Day talagol uldag tar aramidam. Agdan putot mo. Isong agsalukag ka. Bumangon ka ditan. Tayin ka agsapol iti trabaho. Tapno da paggatas ti putot mo. Maximo, di mo pilitan ti anak tangag trabaho. Tamadama pala ti panagladingit na. Gapoy ti ipupusayan tinubya na. Mawatang kumama ti sitwasyon na. Iso nasukir ta anak mo kay. Tapan panuynuyam, Linda. Agtrabahon to inton makailiw-liwagan. Aha, sinalbag kayo kiday. Rumwarak manlagay. Why? Kat papanamanan ngay. Nakirelax ti panunod ka. Aaron, anak. Bumangon kanuan, tamangan kan. Awan karga ti tiyan mo. Awan ganas ko amangan. Nanang. Apay, di mo patpat ganti anak mo. Patpat kak, nanang. Nukas tangarod, mangan ka. Kita mo, kumut-kutong kan. Agtinulong tamang padakali ti anak mo. Wan, Nanang. patpatgan kayo iti apo ko, Aaron. Iso adi mo baybayan ti bagim. Diyak kayat ngagsakit ka, anak ko. Rumwar ka kadiita, Maximo. Saan? Apay aya? Aw-awir mampay nga rod ti apo ko, tatay nakagang katiti ila ko kanatan. Ay, jak amot agaw awir iti ubeng. Jak to pa inaw awir ni Aaron iti basay. Itan tulaki iday. Nasingput mo ti apo ko ta. Ringab di anak mo, taiso ti mga awir. Madmadi nga rod ti bagbagi na. Kasanaw, tadi mo't ngamin mga ni ti ustaw. Di na mo't tulungan ti bagina. Ikuyog monton tapo kom. Kabailam da ita. Anatang yo dita, presko anatang. Natang yo. Ay na, nakaturugan ti apo ko nga inumbak. Ay, kaasimat ni baby. Ay, sapay la kumata maipaibos ko nagito'y lakok. Tapno makaawid kami matan. Kaasimat ti apo ko. May ramraman nga agkakainaran iti init. At napayong napudot mutlat ta. Ay, ituloy ko tagla ko. Ay na, nabisinan ti apo ko. Natuyan wan, agdidikan apok. Ay na, o sige, agdidi ka pa'y nga ron ditindayon mo wan. Dahil nakagluton. Nanang. Ada kayo ka din. Ane, nakariingan ta anak ko. Apay ka di, anak. Malaminak. Ulas ang dakman. Anya, mabit. Ha, nabara ka mo't anak ko. Ay, Diyos ko, agbara ka mo'tan. Mabit lang ha, mga laki ti tumaram. Kan, labaran ka anak ko. Anyat inloto mamasida, Linda. Diyak pa'y nakaluto, ta inasikasok dagiti agama. Aggurigur nga minta anak ta. Kay, anyat kukuam ngay. Agluto ka na. Tanabanloga ka naggapoy ti trabaho. Sige, mabitla nga rod. Angam sardinas ti lutuag ta isumatlat imanayan ti kwartak. Anyamot na ita. Naldaw nga aglako kay tinateng. Sardinas lat magatgatang mo asiday.
Ay, gimatangak ngamin iti gatas ti apo ko ta. Kandaya per na. Napatpatag ti apo ko siya nga asawam. Anya ka kadi. Kaslawan patag ti apo ko kan ka. Kat anak mo matama na. Inka gumatang iti sabalya si Dain. Karnay, tikayat ko. Ay katmangtad ka nga ron iti igatang ko Sanay, inakman lamangan iti karinderian. Ay, aday ta. Nakaturogan ni baby. Ay, ipaida ko nito indayon na. Mapanak matan iti silid anak ko takitaak no nabara pa ay. Eron, anak. Nakaturog mo't kaya man. Ari kapak man no nabara pa ay. Ay, agyaman ak. Bimaawan. Ay, aglingling at punasak. Ay, nabasbasan ti buok na. Kantibado na. Narusapan itiling at. Ikaklangan iti tawal ti bukot na. Tapno saan nga agmagatiling at. Inayadag tapno saan na makariing. Ay, nasaya at mo tanagling at. Ay, nakariing man ng Japo ko. Panawak pa'y laang ti anak ko dito'y. Dongdongon kanto, unay. Aday ta, nakaturog man ng ti apo ko. Ay nakakaasimot. Di na nakita ti inana. Tanatay mo't ngamin anang ipas ngay kankwana. Ay, sana nakaadal ti anak ko. Kasanon tulangatan ti masakbayan ti apo ko kankwana. Diyos ko, sikala ko man ti makamu kada kami. Awan ti sabali apagkaptan mi no saan lasi ka, Diyos ko. Isurum ko matirumbang aramidan mi. Masayang anak lang amin iti adu atawan na panagtrabaho kay abroad. Tasaan mata nakaadal ti anak ko. Awanan urnong ko. Kasano nga ta mapagadal ko ti anak ko. Kasano adi agsakit ta anak mo? Kahit nakakukutmut lang iti idana. Di naman kami watwatan ti bagina. Amo mati pagdaldalanan ti anak ta, Maximo. Katkatay laang tinobya na. Nagkuna ngamin na makinubya adagos. Imbes na di panagadal na ti asikaswun na iday. Saan? Tainununa namot ngamin ti nakinubya. Katsikamat ngamin aanang bantay kan kuana. Di mo binantayan ti anak ta. Di nakpabasulay, Linda. Tasaan mo't nga iti amin agundaway kat makitak ti aramidin na. Di ko namkit di. Binaybayam ti anak ta. Di mo inggiya iti panagadal na. Tainununam ngay nasikaso dagiti bisyom. Huston ko naknay. Makaraman ka kanyak no di ka palagsar ng amang sitsidir kanyak. Kat, kumusta na nga di anak mo manang lain dia? Naimbaganan. Uwan Mirna. Iso na laan ta nakapupuklatan iti silid na. Apa ngay? Madanagan nga rod. Tasaan mo tinamat ang tagari ti anak ko. Dinan samat piman kabaalante napasamak iti nobya na. Ay, awan nga rod Mirna. Manipod na tayo tinobya na. Dakkel tinagbaliwan ti anak ko. Ay sus, kay taama, buwan tayo manang. Tabwa kanya taramidin na. Kan, saan nga bali? Basta, mangmangan. Uwan matkit di, Mirna. Mangmangan. Anyang ay eron. Kastamla ka na yun ay. Awanan ti mararamidam dito'y balay. Nakakukot kalatan dito'y kamam. Di ka pa'y makaluton. Wino aginaw lakuma. Hoy! Bumangon ka man dita. Tayong katulungan di inam ng agtrabaho. Di ka lamas yan kaninanang mo. Nakauba di putot mo. Kabayatan di pa nagtrabaho na dito'y balay. Uray agaw awer lakuma taramidam no isaw. Hoy! Eron! Agsao ka mo ta. Apay akasta ka. Maslawan dangdanggam. Nakamulagat kalatan na nakakukot. Sadok mo, beng. Hoy,
bumangon ka. Dahil ka sumapol iti pagtrabahoam. Tawan mo't lang pag-adal mo. Tadi mo man kami tinartanimaan tinag-eskwela. So agtrabaho kan. Tapno da igatang mo iti gatas ti anak mo. Maximo, napanan ni Aaron. Awang matitisilagnan. Nay, diyak mo ah. Nakaturog ka kitay. Nakita. Hala, napananan nga ay. Nakamiris siguro na. So napanan nagsapol iti trabaho na. Diyos ko, anya tinaramid mo aya. Inungtam ka di manan. Saan mo? Ay, bandayam tapo ko tatay naksapulan. Ita lang kami narimwar, makapadanag. Ay, ikuyog mo ni baby. Tarumarak. Adda pa panak, Linda. Nagapuan nyo nga aglola manang Lindia. Sapsapulan mi nga ron ni Aaron, Mirna. Awan batan. Malaman. Napananangay. Diyak amo. Tadi mi napuutan ti iruruar na. Ay sus, apa ngay? Napananangayan. Ay, madanagan akon, Mirna. Napanan nga tadya anak kon ngay. Ay, baka dala ang napanan na biit Baka agsublimat lang no, madiam-diam Madanagan na ka talagan, Mirna. Sige, hangkaw na yung agdandanag, tamadimat lang no dinag ka nga danag. Baka alaan ti sakit ti kasta. Isong ag-relax ka lang manang Lindia. Tabarang agawin mat lang no madam-diam di anak mo. Papanamanan, Linda. Inak manan agiwara si Timpa Xerox ko aladawan ta anak ta Bareng adan makakita kan kwa na. Ay na, Linda. Manon na bulan tinapalabas. Manipod pimanaw ni Aaron. Awanan na jay. Nagtalawin. Apay ayakas ta ka, Maximo. Kaslawan importansya di anak mo kan ka. Di nangarod kaya tagawid dito, oy. Bilitim kay din. Simurot laki din, dayjay, kadagiti barkada na. Bambanog ka lang. Uray, ta inyo man mumutan iti barangay kan polisya. Isudan ti makamoy ti dayta. Maximo. Ay, sayang lang ti oras mo. Tawam mo't pagbanbanagan ti panagsursursur mo. No nagisursur ka kumaitinatayng, di may mayat kumabay. Ay, sapay ag sakit-sakit ti sikit ko. Kunda ito'y tiyan ko. Jakon makatrabaho. Ay, awawiram nga ron ni baby, tay nakagangkat itilakok. Kasano ang mawawir ko? Kit nagano nga ron tirik-rik na kitipagay. Ikuyog mo na. Nateng, utong, okra tarong yun dita. Okra tarong. Ay, kakalugaran, gumatang kayon. Apay, apok, anyat sangitam ngay. Mabisin ka manan. Sige, intapay lang aron agtugaw dita waiting shed one. Tagdede ka. Irwar ko tay balon ta agatas mo dito bagta. Turon nyo dita. Turon nyo. Suman. Gumatang kayon. Suman. Turon. Turon nyo dita. Turon. Suman. Gumatang kayo ni Turon. Talaga nalaing kan ngaglako Angel, apo. Wan takas tamat aramidan ta manipod basita, Lola. Kapilitan ata awam mo't kadwam ijay balay, no di ka ikuyog, apok. Sayang, jakmat nga min nakita ni nanang ko. Tako namot anatayan, Lola. Adda kumakadkadwak ijay balay. Ay, wala pok. Natay anang ipasngaykan ka. Ha? Lola, addak pa'y payapay ijay ho. Gumatang sa hamat itilako taan natang. Ay, sige. Mapantay ijay, apok. Lola, anya taramidan ta diti restaurant. Manganta, Angel. Agsidata iti fried chicken. Wow! Italaang mananama kasi da kiti fried chicken, Lola. O sige, agtugaw ka dito'y
tay nakagorder iti kanenta. Wan, nala, mangan kan apok. At ti kutsara. Ha? Apay ngay amay may samot ti in-order mo amakan, Lola? Maudi ka no te para kanyak. Ta naibusan da iti fried chicken. Ay, urayan ka nga ruden Lola. Ay, saanan? Umunakan. Mangan kalatan ta mabiit laday di amaluto. Madamdama, yigdan ti kanak. Ay, o sige nga rod, Lola. Mga anak atalagan. Nagimas atalaga ti fried chicken, Lola. Sayang ti kwartam. Nangina da ito'y Sana bale tama minsan laeng met. Nala, mangan ka na imbag, apok. Wan, Lola. Ayan nan ngay di ka nam, Lola. Ay na, dandanin day jay. Yagdan numadamdama. Sige, mangan ka. Tainak mangala iti danom ta. Mawawa ka, apok. Ayan nga ta ni Lulan. Nalpasa kun anangan. Ngamawan pa'y laeng matjay ka na. O anya, apok. Kalpas ka na nangan. Wan, Lola. Ngamjak na ibus. Adda na bati abasit. Anya, apay ngay. Sayang, apok. Nan, taibusek. Sayang. Lola, ayan ngay tay kanan nyo. Di da pa'y matlain yan. Kwa. Ngay na, naibus ka no kidin. Baybay amon, uray tandamot to'y nabatim. Isunti pamadpad ko. Ibagaklatan ana ibus. Nga uray jakmut na gorder iti kanak. Taisupay, ti igatang ko. Narabyan ka man na si Mang Pait. Napnapanan nyo man na ya. Lapan kami naglako sa dino pa'y kumangay. Makadlawa kong Linda. Kanayon kayo marabyan na subang Pait. Kundi herban ka paitan. Apay akas lang papapintas ka. Agpapapintas nga. Aglingad nga ron ti buko, iso aherbanak Angel, umay ka man. Apay ka di, Lolo. Ipagamti agpaisaw. Papapanan nyo kanilulam. Aglaklako Lolo. Sino ti kadwayaw ngaglaklakaw? Adala kaya kadwayaw. Awan mat, Lolo. Dua kami laang ken ni Lola. Ngamakimbala iti paglalakwan yaw. Lalaki ka day, nagiti customer yaw. Adda lalaki. Adda mat babae, Lolo. Apay ka di. Mala, panawan na kami kanilulam dito, Angel. Wen, Lolo. Apay matakasta ka, ya Maximaw. Bagbagatan akong kasla pagatapan nakpailay ti dakas. Anyat ang bugay. Sana ka po talakaya kaon. Kit isuksukat na kaon. Linda, sana ka po tadan rig-rig na ka na sakit iti bagay. Kit nawaya ka na mangisukat kanyak. Hay, jak amukan ka. Jak amo na niya klase ti panagpampanono tadakan ka. Siyak lang arodan tagsapsapol iti pagbiag tayaw. Kastapay lang ti panunod mait. Anyat ang bugay. Awan kastay ag siguradaw. Linda. Angel, apok. Agbatikan dito'y balay. Wain, tainak makilaba iti bangir a barangay. Ha? Umayak Lola? Agadal kakit di iti leksyon mo, apok. Di kan sumuro, taadayo ti pagnaek. Sumuro takon Lola. Kaya't kaatulungan. Agbatikan. Agawid akmitla adagos tumalpas ti panaglabak. Awan nga minlako taan nateng ita. Iso ang mapanak pa'y lamakilabada. Sige nga ron Lola. Mabit ka lang Wen, apok. Nakaturogan ni Lola. Bakit ni Lola? Ngam nagagat pa'y laang agtrabaho. Nabannog siguro. Iso ang nakaturog adagusan. Kaasimat ni Lola. Nagkutong. Lord, tulungam ni Lola. Ikam itipig sana akanayon. Tapno saan nga agsaksakit kan kumapsot.
Sapay la kuma. Tagbiag itinapaot ni Lola anak asing-singpat. Inton dumakgalak. Kat makatrabaho ak. Jak to baybayan ni Lola. Tarabayam kumaakanayon ni Lola. Lord. No kayat yun, nana. Agistiin kayon dito'y balay. Tagpay kayon kas babawnen me. No kabailan nyo pa'y tagtrabaho, Ayun napigsaak pa ay Elmo. Kabailak pa'y tagtrabaho. Agsapsapo lang kami ni tagbali na katulong ko, nana. Sige, kayak ko baraw. Umayak mata, Lola. Diyak kaya't apanawan nak ditoy. Adamot ni Lolo makadwa mapok. Diyak kaya't ni Lolo. Da kayo ti kayat ko akadwa, Lola. Agbati ka, Angel. Tapno tagluto dito'y balay. Diyak kaya't sumurot akin ni Lola. Agbati ka nga, Rod. Di ka makauawat, Nala, baybayamon na kay. Ikuyog ko ni Angel no di na kaya tagbate. Abay, di ka mabain ni tagbalin nga amom, Linda. Naimbaga no kayat na. Ay, basta di ka mapan, Angel. Nagato ang matrabaho dito'y balay. Agluto, aglaba, aginaw, kindanto mabay. Basta diyak kaya't tagbati dito'y balay. Nala, di ka nagsangit, apok. Hawan, ikuyog ka, Angel. Pampanoy duyam tumay. Aming ipagana, tungtong palim. Amo makasapulak ni Angel dito'y balay. Ikuyog mo kinin. Ay, apayakasta ka, Maximo. Idibasit ni Angel. Di mo maawawer nga ura itimpla amla kumamot itigatas na. Awampay na puutak. Ngam itatama ibaunan. Hagkala ka man. Rugihan nakman nila si Direnain. Dahil tagat ti paglaingam. Tiyag sider. Awan serbet na aramidam. No isidsider mo tubot laang. Ay, sanak nga agsidsider. Ibagbagak laang, Maximo. Stone! Di ka nagsaupay. Napindas to'y apo ko, Nana Linda. Elmo. Manot taon mo, Nineng. 13 kun, tata. Ne, 13 mo lagayam, Nineng. Kasla balasang kan. Balasang ti sukog ti pamagim. Siguro, adan boyfriend mo niya. Ha? Ay, awan pa'y, tata. Rumpang laing taubing ka pa'y. Agiskwela ka kitde, wan? Uwan, tata. Ay napasensyakan barok no ingkuyog ko to'y apukok. Kat agyaman nak ta maawatan nak. Wan, maawatak, Nana Linda. Gayam. Talaga ka di nga awanin damagyo ni Aaron nga anak mo, Nana? Ay, awan nga ruden barok. Adon atawan tinapalabas. Ngam talaga saan minanlasarakan ti anak ko. Kaasimot nga rod, Nana. Uwan nga rod. Dakkelan ti anak na. Ngam di pa'y nagawawit apulos. Agbati ka apok, Wan. Tabi na unak ni tatam nga Elmo amapan makitsenda. Sumurot ako, Lola. Saanen tamabiitak laeng. Mapan kayo, Nana. Tapno makaawid kayo matladagos. Ay, sige, Barok. Angel, mapanakon agwalis kay di paraangan, Wan. Wan, Lola. Sige, mapanakon, Elmo, Barok. Sige, Nana. O sige, tata. Inak pa'y agwalis di paraangan. Madamdaman, Angel. Umay ka, tadaman iparamid ko kin ka, balasang ko. Ha? Anya day tata, Elmo? Amum ti agmasahe, Angel. Ha? Saan, tata? Amom. Saan? Isuro ka. Ha? Diyak amo, tata Elmo? Isuro ka nga, Rod. Ala, umay ka, Angel. Nalakalaan. Basta surutem amin nga ibagak. Ha? Alan, umay kan. Mapantan iti silid, Angel. Apay ngay jay silid, ti papanan tayo?
Basta umay kan, Wan. Ay, di dakigaman na. Di kagbot-bot ang kanyak. Nasing petak mat. Awan mo't dakis na no, iggaman ka, saan aya? Tata Elmo. No agtulnog ka kanyak, ikan ka iti adu akwarta. Ala, umay kan. Ta isuro ka nga masahe, Angel. Kastoy ni, tumalikod ka. Ta ipadas ko iti bukot mo. Kastoy. Ala, umay kan. Diyak kaya Tata Elmo? Maysa. Saan man ang natangkin ti ulam? Umay kan ko na. Uwan Tata Elmo. Puston tata, nabanugak ko nga mas masahe. Madamdama pa'y. Bukot pa'y tinalpas mo. Diyak pa'y lasimmango. Masahim to pa'y ti barokong ko. Wen, takas lang marigata na kagangas. Nga masahim pa'y ti bukot ko. Tadyak pa'y napnak. Sumangpit ko man ni Lolak. Mabut-butangak man ka ni Tata Elmo. Nagbastos pa'y. Inig ka man na ti patong ko itay. Sige, tasumango ako, Ninjel. Itimot sango ti masahim. Ala, agdatan. Lord, sumangpit ko man ni Lolak. Angel, lukatamday toy. Dako na po. Thank you, Lord. Atan ni Lolak. Nagbitbit na si mangput ni Lola. Ala, ang kalukatanan ti daw, Angel. Ngam na di mo ipagpag-amin na sahin na ka. Tapno nasihat ka kanyak. Nawatam. Uwan, Tata. Angel! Uwan, Lola! Umayan! Lola, agawit tayong nabigat. Taapay. Basta jak kayat dito yan. Ituludak nga agawit. Kayat kung tagawit ijay balay. Apay aya, Angel. Basta, uno saan, umikat kayon dito yung agtrabaho. Anya, ay na, sayang ti matgadak dito yun pumanawak. Tapno makaurnong ta iti pagadal mo, apok. Lola, no diyo kayat ti pumanaw, siyak lang nga rod. Agawid akon, Lola. Nasaya at nagawid ka, Angel. Tapnood na kan kadwag dito yung balay. Uwan, Lolo. In ka man umutang iti arak, Estor. Ha? Kasta lang arudan ti kasasaan yo. Uminom kayo pa lang iti arak. Nagadun ti nagtubo abukol ti tasaksaka kan imima yo. Kuna ni Lola agawt ka no ti kakasta. Kat maiparit ka no ti arak kada kayo. Wen, tapno makatulog ang iti nasimbang. Diyak namin makatulog-turugan. Hala, hinggang din, Angel. Angel! Umay ka man. Apay ka di, Lolo. Agtugaw ka dito, apay ko. Rabiin, Lolo. Makaturturog akon. Agidakan dito'y tugaw. Uray sa atin tungwait. Mabuti nga kagmay-may siya dito'y. Isa agad doon nak. Ha? Sige nga rod, Lolo. Ala, agidakan. Agpungan ka dito'y lupaw. Ha? Ala, di kagpatay-patay. Agpungan ka. Sige nga rod, Lolo. Angel, naglapsan ka. Lolo, apa nga gigaman nyo di? Shhh! Di ka natagari, Angel. Haguling magkalain. Lolo, diyan kaya tararamidin nyo. Umay ka man. Inak-ikas-kas na. Lulunak. Isuarumbang lang agtulog ka kanyak. Naawatam. Saan, Lolo, pangasiyo? Apo ko, Dak, na mapingay kas-kastoy, Dak. Ipatandak. Dita kayo! Hey, Angel! Agsubli ka! Hey! Papalamon!
Rabi eh. Ngumapay nga imay ka, Angel. Ni Lolo, Lola. Kaya't nakagundawayan. Aniya. Ti ayop alakay. Naimbag ta nakatarayak, Lola. Diyak kayatan ni Lolo. Diyak kayatan ni Jay. Ay, mala. Dito'y kangagnaan na pok. Ay, diyak man kayat dito'y Lola. Taorin ni Tata Elmo. Andada ka sa panggap na kanya kidi. Diyak laing bagbaga kada kayo. Aniya. Sige, sir. Alaan yun day tatao. Taibalod yun. Linda, anya ka kani. Awan mo na kas nga naramid ko iti apo ko na. Apa nga pabalon na ka. Awanan kay tibain. Nagan ano sakit idanam. Amin nga kakasakita pa nagsasaom kanyak. Amin analas nga ugalim. Tinilmon ko amin dagita. Taasawa kakat nga rod. Ngam tinaramid mo kin Angel. Diyak pulos mapalabas tayo Pagasim, di nagpaibalon. Masaksakitak lang arunan. Paibalon nagpailang man. Dahil tang arod kat. Masaksakit ka. Nga maramid mo pa'y latim ang kundaway di apo ko ta. Mismo nga apo ko, kasta taramidam. Arsab! Angel, ag-enroll ka ni Tiko Lehyo. Ha? Awan pagadal ko iti kolehiyo, Lola. Uray sa anan. Nakalpasak mo din iti high school. Basta agadal ka. Adda ni Apo Diyos amang tultulong ka data, Apok. Patsaka di natabaybayan. Kanayon ko ngay karkararag. Asapay kumaada makaadal ka. Marigrigatan kayon nga agtrab-trabaho, Lola. Nakapsut kayon. Kan pasaray aguyak kayon. Napigsaak pa ay. Kapaulak pa ay. Natanap ti bagi kiti trabaho. Gagangay lang uyak na ito. Lola? Ala, ikaginrolan wan. Alaam na ito'y. Sige nga ron, Lola. Gati kay madanagan. No awan klasek, sumapulak mat iti part-time job ko. Tapno makatulong ak kada kayo. Ay, nasa anin. Ipamay-samkit iti agadal. Tapno saan ka mabagsak. Kabailak na ito'y. Ay, nadiskart ito'y lulam ko namsa. Basta agadal ka na imbag. Lola, rabiin. Maturog kayon. Hala, umunakan ang maturog. Talapasak pa'y da ito'y apok. Nagadumanan ama ni day taing kirugyo, Lola. Wen, apok. Kat tinapinta sa aga amag. Siya aktibang supply iti amin nga store dito lugar tayo. Kan iti daduma pa'y abarangkay. Wow! Mayat nga ruda, Lola. May mayatan ti kasta ta narigrigat sa amat ti makilabada. Wen, nagdagsan nagiti uli sa lablabak. Nagpupuskol. Pipi ati kastoy. Tagluto aklag iti manay. Sakun to i-deliver. Wen nga rod. Kat numapanak mo tag-eskwela. Mangitugot ak iti ilako kiti pagadalan, Lola. Imbagak iti school nga aglaklako tayo iti mani. Kat ado tinagorder. Ha? Aya! Sige, makambo ka garod. Apok! Ay na, maudin ang deliveran ta dito'y apok. Agawid tantaon. Ha? Lola, malabasan ta ti balay da Tata Elmo. Di nagtrabahuan nyo, idi? Naala, di mo lagi pun tinapalabas, apok. Wan, lipata mo day chay. Ha? Lola, nagadumot ti tao di ta balay da. Nay, unagpaisaw. At da siguro paskan. Ha? Kitaan nyo ti dakkel aladawan ang nakapaskil itayan ti kita. Ha?
Nay, ladawan mat ni Elmo. Ala, natayan ni Tata Elmo, Lola. Ha? Ala, huwag nagpaiso. Apay nga ta, nagubing mata na natay. Ay, umay ka, Apok. Dumagas ta. Tayin tabang tin iti uray basit lang abuloy ta. At datamutla dito yan. Ha? Abuluyan nyo nga uray kas titi naramid na kanyak idi, Lola? Awan madita gimulmula iti sakit tinakam. Iso nga umay ka. Intalamang tin iti abuloy ta. Kalpasan na, pumanaw tamutla at hagos. Lola, diyak makaturog. Ay na. Ay padata, Apok. Ay na, maragsakan ak. Kan makasangit hak, iti nakaro aragsak. Nakamaudyanan na. Pakalpas ka iti panaghadal mo, Apok. Agradwar ka ninton bighat. Ay na. Utang ko ti amin kada kayo. Agyaman at unay kada kayo, Lola. Da kayo tinagbalin nga ama, ina kan lolak. Ado tinagbalin nga akamyo iti bihag ko. Ni Apo Diyos, ti kang runaan na pagyamanan ta. Taiso tinang tultulong kadata. Uwen, Lola, kanayon tayong agkararag. Naayat una ni Apo Diyos kada tayo. Ay na, malagip ko lang ni tatang ko. No sa dino nga tamot kantayan na ita. Kailiw ko na makita jay amam, Apok. Lola. Patsak amaragsakan na jay, no makita na ka. Kaya't kumata na makita ni tatang ko, Lola. Ngam, di tayo matamo. No sa dinon tayan na ita. Anya, agabron ka ko nam, Angel. Hapay nga kat mabalin mo mati sumapul iti panggadam diti pagilyan tayo. Ta profesional ka matan, Apok. Lola, bakit kayon? Sumagmamanolaan atawon ti panagbiagyo diti lubong. Iso amasapul ang makaurno nga kadagos iti kwarta. Tapno maipaayan kayo itinapinta sa panagbiag. Dakdakkel nga amang ti sweldok no aga product. Apok, jak kasapulan ti ado a kwarta. Ti importante, makasapul ka ni ti permanente a trabahom. Kat saan mo mapadasan dagiti rigat anapadasak. Iso apang nga asim, di na kumamat panawan. Apok. Lola, ladingitag. Ngam napintas nga oportunidad dagur-uray kanya kajibal lang si utaaw. Apok. Sapay ko mata maawatan dak, Lola. Di dak ko magurguraan, wan. Tapara kada kayo tar aramidak. No amukla ko maapanawan nak. Di ka lang kuman binagadal, Angel. Para kada kayo tiya adayok. At danto sorpresa kada kayo. Hello, Manong Inso. Hello, Angel. Agpakpakaasi akmanan kada kayo, Da kayon ti pangital kak ni Lolak. Tada kayong matikaasid kan ang karuban na dita. Uling, Angel. Di ka madanagan. Kanayon ko asok nalan ni Lulam. Nakaranting latta. Di ka madanagan. Agyaman ak Mang Inso. Di ka madanagan. Tadanto kwarta mga ipawit ko. Ay na, baybayan man ta kwarta-kwarta, Angel. Saan ang mga papabayad? Basta pawitan kayon to. Pakibanbantay yun ni Lolak, Wan, di ka madanagan. Okay lang ni Lulam ni Tao. Di ka agdandanag nita, Angel. Agyaman akmanan, Mang Inso. O sige nga rodan ha. Umawagak tumanan. Bye. Ay, narigat gayam ti maya dayo iti ipatpatag. Ngam, masapol nga ibturak ti iliw ko ni Lolak. Nagsakripisyo ni Lolak iti ubingak. Aging ka di makalak.
Iso asubadak mo't dayta kinaimbag na kanyak. Patpat gakunay ni Lolak. Iso nga agurnungak. Ta ipaayak itinapintas a panagbiag. Tinabangunak nga ina. Ama kan Lolak. Hello, Angel! Apok! Hello, Lola. Agawid ka, Apok. Manunatawan mo dito abroad. Kailiw ka una yun. Agawid ka na. Into nalpasan ti sorpresa kada kayo, Lola. Anya? Jak ka sa pulan day ta surpresa. Sikati ka sa pula, Kapok. Kailiw ka una yun na makita kan marakop. Basitla pa nagano sen, Lola. Promise. Agawid akton apaman na malpas ti sorpresa kada kayo. Basta agawid ka. Tamailiwakan ka, Angel. Un, Lola. Agawid akton iti mabiit. Sige nga, Rod. Urayag ti panagawid mo, O sige, Lola. Maturog kayo nga rodan, tarabi editan. Di ka agpuy-puyat, Wan. Wan, Apok. O sige, bye, Lola. Bye, Apok. Ay, marik na akong iti pagik. Kasla nakapsuot akon. Saan na kasi tisigod ti kinapigsak. Jakla kayat na ipadlaw iti apokok. Ay, kailiw ko na yan ni Angel. Kastamatan ka ni Aaron nga anak ko. Diyos ko, saan ka mauma nga kararagkan ka? Kanagkid daw iti tulong mo. No sa dinumantayan ti anak ko. Ilisim ko may tiyan yaman na pagkat. Katsapay la ko ma, tagparik na amatan no sa dinutayan na. Tingnayam ko matagawid na po. Kaya't ko na makita tinagpukaw nga anak ko. Sino nga tanay ito'y nag-chat kanyak? I-open ko man. Hello. Mabalin ti umawag, Angel. Asap, please. Sino nga tanay ito'y? Replyak. Adeta. Umawag mo tan. Hello? Hello, balasang ko. Lulam ni Linda, saan ka di? Wan. Sino da ka di, sir? Diyos ko. Sikang agpaiso. Nakita kami nagitipos mo iti Facebook mo. Pasig aladawan ni Nanang tikadwam ijay. Nanang? Kunayo? Anya ti kaya ti asawan? Angel, anak. Siya ti ama ni Aaron. Anya? Nukasta? Sa dino tayan wita. Nabayagan na sinapsapol da kayo. Nangruna ka ni Lola. Kailiw na kayo na makita. Diyos ko. Jaklaim pagarop nga kita kami pa iti amak. Nga ura iti social media laang. Agyaman ako na'y apo. Tinasayaat. Jak pala ibagbagakan ni Lola ti maipapan ka ni Tatang. Tungpalag ti saritaan mi iti amak. Ta sorpresaan mi ni Lola. Apag iso, nalpasan ti pinaramid ko abalay ni Lola. Asikaswal kong dagiti yawid ko iti Pilipinas. Tagawid akon. Nana Linda, Ayan yaw. Nana Linda, ada itad ko asuman.
Nay, awan sama dito'y balay na. Nakalukat mo tiri daw. Nanalinda ah! Ayan yung ay! Ha? Nanalinda! Adda kayo magayam nito, likod tiri daw yaw! Apaya nagidda kayo ni tangay! Ay, saus, agar arang ang laang ni Nanalinda! Ay, magkatakaw, taitaray ko ni ospital! Kat, kumusta ni Lola Mang Inso? Diyak pa'y nakita yung jail. Ag-agasan dagiti doktor. Ay na, marigatan nga aga sinintaray ko dito ospital. Nakatakin sa. Diyos ko, ni Lola. Diyak kaya tamatay ni Lola Mang Inso. Ikararag tayo ha, yung jail. Ayan mo nga Inton bigat pa ti flight ko. Ay, kunak noon dawikan. Kunak no madaman ti pa nagtayap-tirap lanaw. Basta pagkikita yun ni Lola ah. Pagkibagayo ko makadagi ti doktor tasig aswanda na imbag. Kumusta ni Lola Mang Inso? Ay, awan? Alanganin sa ninjay? Ha? Anyat kaya ti asawan? Anyang alanganan? Alanganin sa amayawi dita? Itong bigat kanupay? Ha? Awanin ti rumbang nga pagdanagam. Tana ispalin ni Lulam. Ha? Agyaman Diyos ko. Naimbag ata, naitaray ko adagos ito ospital. Na-slight atake ka na. Nung sa nagrabe, injay. Agyaman Diyos ko. Angel, apok. Ay na. Kailiw ka na yan, apok. Lola, nagyaman nagtawan ka sa napasamak kada kayo. Naayat at talaga ni Apo Diyos. Pinatkan na tikid daw ko ang makita kan maarakop ka manan. Patpatkan ka unay, apok. Patpatkan kayo matunay, Lola. Agsaga na kayo ha. Agawit tayo itan. Igatangan kayo iti wheelchairyo. Tapno saan kayo amabanog amag na. Aking balay iti na ito eh. Apay nga adrata dito eh, Angel. Oh, adto iti kartib, Lola. Kartibon nyo tiribon dito ayan tiri daw. Ha? Aking balay dito eh, aya. Apay apakibiyangan ta kartibon day ta dekorasyon da di tari daw da. Maong tanta. Saan, Lola? Syakti makamu. Basta kartibon yun. Sigurado ka? Wan, Lola. Alan. Sige nga, Rod. Ada ita. O sige. Lukatan yung tiri daw, Lola. Sige. Ala, sumrak tayon. Iduron kon ti wheelchairyo. Sumrak tayon iti kabarbaro abalayyo, Lola. Ha? Balay ko nga! Sagot ko dahi ti abalay kada kayo, Lola. Para kada kayo. Anya? Ay na, apaya di mo yung bagbaga. Nga dagayam kastoy abalay dito. Sapoy nagpinta sa balay dito. Uwen, Lola. Balay yu dito. Ay na, apok. Agyamanag. Agam napatpatag kalata kanyak. Ngam tinayin materyala na banag. Iso adin akong panawan, wan. Uwen, Lola. Promise. Kan saan laday ta? At dapay may isang agurure a sorpresa. Para kada kayo. Mapantayo iti silid. Iduron ko man ang te wheelchair yo, ha? Sige. Ala, lukatan nyo tiri daw ti silid yo, Lola. Warn, apok.
Nanang! Senyor! Aaron! Si kakaditahitan na nako! Uy, Nanang. Siya. Patgan kayo unay, Nanang. Pakawanan da ko, ma. Itaakla, nagpakita ka na kayo. Nabayang ngay nururay ko ti panagawin mo. Nabayang ang sinapsapol ka. Namnap-napa na. Kailiw ka unay. Kailiw kayo unay, Nanang. Ato tinagdala na iti kalabas. Isu apakawanan da ko, ma. No saan ang nagpagpakita ka na kayo. Idi pimanawak. Nagkatang-katangak. Naigumonak iti bisyo. Aging gaan na ibaludak. Ngam kalpasan ti adu atawen. Nakarwarak. Ada ng tulong kanyak. Anakapan iti abroad. Ngam iti kaadak iti abroad. Dagsanggasat. Tanakatumpungak iti nauyong nga amo. Isu ajak makaawag dito Pilipinas. Aging nga imakarak iti nagtrabahwak. Kaasit Diyos. Nakatumpungak mitlaangan iti nasingpit nga amo. Nagurnungak. Isu ang nagawid akon. Anak ko, ayan. Di kan pumanaw. Uwan, Nanang. Di kayon panawan. Asikasuin kayo. Kapayatan ti panagbakit yo. Pagulidanan kayo nga ina. Nakasingsingpit kayo unay, Nanang. Lola, makipagnaid kamin ka ni tatang diti balay mo, ha? Sasawamot abalay ko, apok. Balay tayo atalo. Ikarik, Lola. Saan kayon apanawan? Dito yan ti pagtrabahwak. Agtalinaid kayo kani tatang diti balay. Bantayan na kayo ni tatang. Katsak mo ti manggad iti para iti pagbiag tayo atalo. Ay na, agyaman hak. Angel, apok. Sigati impa ay ti Diyos sa sungba. Dagiti arapaap kung iti biyag. Ti amok, agnanayon ang ti panagrigrigat ko. Ti panagsaksakribisyo. Naayat unay ni Apo Diyos. Tapinatgan na amin ngayong karkararag ko. Patpatkin kayo unay, Aaron, anak ko. Angel, apo ko. Ipatpatagda kamot unay, Nanang. Nakarkaro pa iti panang ipatagmikad kayo, Lola. Dayto yan ti subad ti ado arigat a panagsakripisyo yung iti kalabas. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, an napauluan, ti sakripisyo ni Nanang. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.